Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong yalam jong South Lee kiseng bakuntop ya kanyaw trap achek National Movement, Kamegalia People United Front, Kamegalia People Social Organization, lambat ka Riboy Youth Organization, habapan pao ya kajing bitar halor kajing yay pensya asyri, kasorkar MDA, hakabayadayip kajing wanra ya kaktam kalay kasino Riboy, mentakasni kilahyar siya kanapara. Hakajaka kabala tumuban penyang ya kakasino, ban kendo yo try katay kajaka, bat bandawa ba ude ban weng mardor ya katay kaktam kalay. Hakani ka jinglet jong kini kisaw seng syakana para lawan ru bansanran nang do opposition chief whip ka jela uba George Billing do uba diru hakajuk kopor MLA jong ka umroy. Da ka jing bitar namar ka jing mamyo ban kendu yu try jong katay ka jaka balat mu ban peniat kasino kinong yalam bikidukot jong kisaw seng gila persyak ru ban thom daga bor ya ka kerdop jong katay ka jaka. Badailing ba ki jingwan tuklar ki bor pulet balala ban penjai jai no ya katay ka jing bitar ki nong yalam bat ki dukhat ki saw seng. Toh kada kasni ngi naglang juga seng SNM harkat ka jinglang bat ka MPSO. Bat ni ai khublai ru ya isar ngi na MLA jong umroy. Ibalaya sandalang bat ngi ha bedai bak ada program. Naglang jongi kiseng balang. Yuan hagane ka jaka banwan jurip ya kane ka kasino kaba ka sorkar ka temu ban peniat cakmat. Naglang jongi kiseng oj nilai I ka jingkran nau chief minister Pak Presiden Tensong Henry ngim syanya yaki namar kini gibriu kiba sukran naga kitin hari kam kaya syai. Mat nagaleng juga seng idone gaji saukhya ka por ka ba ngimut pelet jurip cintai sepo Henry gila khang nagi tala. Nagaleng juga seng idone ya gaji saukhya ka ba bat gaji persya. Ba dalilai kinum dai bit banbu ya kene kasino hang ka Temri Boy it gejongi idone gaji saukhya namar kene kasino ka kta ya gi kun samla khamtam. Nginginum pedang ya ka jingong jong ka sorkar ba ban kentiu ya ka toris ha ka deka state Meghalaya ka jongi leng ba ka kasino kata kalong persya nagaleng ka seng i pau ka jing persya jur hado ka sorkar balai kampai chua ban kentiu ya ki yok kam yok jam ya ki kun samla kaung penban da ka ba wanra ya ka kasino ka dei ban kentiu ya ka toris balai kim perkhat chua ya ki kun ki hajar jong ka briu hanyu trap khantam jong ka dong ribhoi ka basang sadin hadu kata-kata ngingi persajur ya kene ka sorkar MDA ka ba thumu banonra ya kene ka ketem khalai hangne Temri Boy step kajiguan ka jonga tambe kajiguan di dunia kalian ke parti Tribunal Kongres juga kawai kalong hajing khot jong binong elam ngoper jong giseng gi wan ban a gi jing kersian yu pai ba jong Temri Boy nagadau ban persya ya gi kasino ke badon hang ni po Temri Boy ke bang sorkar ko amun ban penyeng ban penyai hang di kiat sengi na ke ke bangio ban lum na po ka assembly ke bang sudap ha ko dobar nga yo snow bro bar nilai iro hakikot kisla ba sorkar la depan ai license ya light ngot kibreu ban penyai ke kasino hang ni po jela ke jungi de lat ku bejing tip yo bon hi gen debe ya po riboy ke jungi mat kene kaji ai kini license ini casino kede hajin bagi wanra ya ka ain ka bagi ong ka Meghalaya regulation gaming law hawasnam arjar akwe kene ka ain ka kran lightly ki benta ka benta ka benkong ka bagi ong kolong ban wanra ya ki physical location ni ki jaka ha ka ba
Indai kita kicam kalai, lani kita kasino baong hak tim nongway, ba kata ni ka ailat, but I license, ya kita kibere kibala, lani kibedon kita kicum kumbon bu ya kicam kalai. Kata ka bening ko. Kabaan ka ain pakren, ba pinla bandondu ka online gambling. Kamu mut, makom bay le kai game ki kena apa ki mobile, piraru banya kalai, haki mobile ki jumpi, lemba ka online, lemba ka internet, bat ki mobile ki papibat akti. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.